Kinong Ilam Jongka Hills Farmer Union na Sangkeme ba na Ribhoi District kilalik bani kendu sendan New Deputy Commissioner ke Ribhoi District Dr. Abhishek Saini kabaya kete ke jingli ya kendu la penlong ha ka sautari unailar hajar apundreu ha office rekam jong u hanongpo hadin bagi klamyo bani kendu you officer in charge ka Bernihat Police Station. Hadin ka jingya kendu badu DC habaya thu shikinonglom khubor laong ba ka jingle ya kendu yu DC ka dei hadin ba kemshim la yo lat ban ya kendu yu OC ka Bernihan ban pan jing pensyai kat kum balatmu kata ban pensyai halor ka jingshim ya kata ka by entry nagi kali kit marat shodo ki bawan na syabar ka jella komta kala penlong ban lek ya kendu yu DC bat la kerpat ro yu bo unbu sendan da ka special investigation team ban lab ki jing shisha baro halor ki kam lum khajna be ain bat hakaju ka por la kerpat bo un penmi da ka hukum ne ka order ban sange mardor ka kam lum khajna be ain na ki kali kit mrat ka bakta pat ya ki nongri jingri jong ka jella Bagi layo appointment untuk na usi rengi kelamla bani kendo si nama kejimpun kam ju rei nilayo pada ya kabani kendo UDC kabani 8 appointment ini bat ilasya bani kendo ini akan ni kapor lai beci ka klem sempor ini bani keren bati nama ka sudai tang kejimpudin ya kini timat ki bani 8 snow naduk macam senam UDC berim bat ban budin UDC batmai jingi keren jingi mentanhi kedai kabani kong kalong ban request ya UC ba pun ai ya ka clarification dingba ka jingtho alor itu kimat ibani la submit mana ada kasti kabade bat ka direct entry kata ka di baningkong kabaar nilaong ya UDC ba kabade bat kami kakam kabani lap menen kasni UDC constitute ya ka special investigation team na kabanta banlap ya ka jing shisha baro kabade bat kami ka jingkrong pisa naki try kali ban lagi driver ki bakit yaki jingri ki buan cek jalan nanta kamat kabalai kedai kaba nila karpa di UDC ba un issue ya kan notification lani ya ka order ban pinsangi amador ya kani ka jingkrong lani ya kani ka extortion kapakta ya ki patla te sakawai bede nila karpa di UDC la dadan kenu ka juniorap na kalong na ka veterinary na ka district veterinary officer lani na UDC bakin ya tray lang ban veterinary ya kinong jingri nang ba kinyo ban avail ya kini scheme ibadai na kabenta kani ka junior to kisniang na ha kalong ha ka ASF bat kiwe kini kini kani kren UDC te UDC ha ka bide bat kani ka jingkerpat jungi ba iong ba untuk hak ya UC ban ai kan report ke ulau chim ya ke munjur ba ong ba unsa ai da ka unsa batha ya UC ban ai kan ka clarification segi nangta HKPD pati ya kan ka ban issue ya kan notification ru ke UDC ong ba unsa upsa ya ka report apa kalai pun tadi wilayah song ya meeting bat district veterinary officer hakabahang turu nakaliang gajungi nila kamay news nila dat ko shy bahkan di bandan bagi request UDC bon issue yang kami notification UDC ru ang up kata report pada hadin kata ansali kabaran kan HKBD bat kini bat constitute ya special investigation team UDC HKBD bat kini ru ang ba unsa syang memperkat kalau ada dan kampanye unsali kini nang banlap kini kudu sya bare kini ya kendo joni UDC ini semua ban ai kulay ya Deputy Commissioner sa Ribhoi District bau la ailat yani bangin ya kendo ya kani ka yakini kimat ang pensong mata kasni nakaliam jok hin sama union kumbani na sedang kani kekam nilaya chakmat bat nila puliru ya kibabon ki an HKBD bat ka GA ka ba kinogri jigri ya kendo kay kumta kumbani juang bani kani kekam kanam kut tangkat ni nginang ya chapram bat nginang kibnya ini teri ringkat bat di department kenang ba nila ya kapan wanra bat ban penyo ya kahok ya kinong rap hamtam kinong risnyang ya beladu nong sisa na kajima ji na kajima risnyang bat kiwi kijiri hadisan kijang sedang ini kan nila pen kenmauru ya UDC kabade bat kacaget
te nakaling jung dusi ong ba unsur budin bat ke department directorate support shalom bat kumju sya sarkar bahkan konstitut ya kan ka cegit bat ku bande deploy ke bala